nongeye kubasuhuza cyane abadukurikirana uko bwize n'uko bukeye ndetse n'abashyashya kuri ino YouTube channel. Imana ibahe umugisha. Muri kano kanya rero tugiye kuganira ibintu byiza cyane, ndagira ngo uze kuva kuri iyi channel utabyumvise. Ni ibintu byiza biri buze kugufasha kukugirira umumaro cyangwa bikagirira inshuti yawe umumaro igihe cyose uzaba uzi aya makuru. Niba ushaka kugurira inshuti yawe gift cyangwa ukaba wowe ariko uteye ukungiye kukubwira, biraza kugufasha kandi birakugirira umumaro cyane. So muri uno mwanya rero tugiye kuvugana kuri shape yitwa apple shape. Apple shape niyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Abantu benshi bafite apple shape turapima. Iyo turi gupima apple shape dupima mu nda, tugapima mu mataye ndetse no mu gatuza. So iyo umuntu rero afite apple shape aba afite mu nda hanini ugereranyije no mu gatuza, afite mu nda hanini mu gatuza ndetse no hasi hatoya. Akenshi iyi shape ni ababyeyi baba bayifite. Ababyeyi akenshi kuko iyo umuntu abyaye akenshi inda iriyongera, abenshi, ntabwo mvuze buri umwe, abenshi. So rero tugiye kuvugana utuntu duke cyane, uburyo ugomba kwambara, uburyo ugomba kwitwara ku bijyanye n'imyambarire, bijyanye n'imideri ugomba guhitamo igihe cyose ugiye kugurira umuntu wenda ufite iyo shape gift cyangwa imyenda. Iyo ugiye kumugurira imyenda ugomba kwibandaho, cyangwa wehe imyenda agiye kugura, umwenda ugomba kugura wamubera. Akenshi dukora ikosa ryo kugura ibintu bitatubereye, bitajyanye n'uko duteye, kandi ibyo bintu bituma tugaragara uko tutari. Narabibabwiye mu mavideo agiye abanza, bituma ugaragara nkaho uri cheap kandi utari cheap. Please gerageza umenye ibi bintu, biraza kugufasha wowe ufite apple shape. Twagiye rero kujyanye na apple shape. Uba ugomba kubalansinga development yawe, aho ugomba kwambara ibintu binini hasi. Ntabwo ari byiza kwambara skin jeans, ibintu bigufashe hasi, kubera ko urabizi neza yuko hasi uri mutoya. Ntabwo ari byiza rero kwambara utuntu dutoya hasi kandi uzi neza yuko ari hato. So you have to balance your body, hejuru no hasi ukabibalansinga, ukambara ibintu binini. Iyi kuriya uriya mapantaro ukambara amapantaro manini hasi ashabaraje. Ku bijyanye na jumpsuit, urabona aya ma jumpsuit yombi ajya kumera kimwe ariko aratandukanye. Ugomba kwambara jumpsuit ziri sexy, zigaragaza igituza, nyine zifunguye mu gituza. Urabona ziri neat V shaped. Ntabwo ari byiza gufunga igituza kandi ubu gifite ushobora gufunga sexy bikaba bisa neza. So rero ufite umuntu ushaka kugurira gift cyangwa wowe ugiye kuyigurira ufite ino apple shape, ni byiza kugura jumpsuit iri V shaped. Aba jumpsuit ugomba kwirinda harimo crossed necks. Urabona inga afunze ijosi ari proof sleeve. Ni yitwa skinny lower ifashe ku mubiri. Ntabwo ari byiza, nyine ntabwo biba bisa neza. Nawe urabibona aya jumpsuit ntabwo ari classic ku muntu ufite apple shape. Please ibi bintu ntuzajye kubigura, ntuzabigure rwo wabona buri muntu wese abyambaye. Ujye ugura ibyo ngiye kukubwira kano kanya. Please guys, anga sindi bivuga byinshi. Namwe murabona izi jumpsuit ko ari nziza rwose, zifite amaguru manini, zifite imishumi mu nda, nuko zibereye aba bantu bafite apple shape. Ni nziza kuri wowe muntu ufite apple shape. Urabona izi jumpsuit ni nziza pe, ni nziza. Rero inshuti yanjye, nujya kugura jumpsuit uzibande kuri buno bwoko mberetse hano ahangaha. Uzibande kuri ubu bwoko, nibwo bubera umuntu ufite apple shape. Don't forget to subscribe guys. So guys, if you have this shape, ibi bintu uzabyirinde. Niba ufite apple shape uzirinde zino koti, udukoti dutoya, udukoti wambare udutopu duto turiya tugufi, top wapi n'ubukoti rwose. Urabona ko ibintu ntabwo bisa neza. Ibintu uzabyirinde, uzaza ugura utuntu duto tumeze gutya ko ntabwo biri classy. And this one, reba amakote meza abereye abo bantu ndi kuvuga. Aya makoti arababera cyane, amakoti maremare ari classy gutya, ari meza, see the look. So guys, rwose mwihangane, ibintu nzazambereka bari byo muzamugenda kugura. Nabigutsa yuko ushaka ibintu bijyanye n'imideri, ubwiza,
duhamagara kuri 0798825665. Dukora delivery mu gihugu hose, turabakora cyane. Don't forget subscribe. Nongere mbisubiremo, niwibagirwe gukora subscribe guys. You don't just have somebody else, yeah. I know, I won't go back to before. I won't go back to before, no. Don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down, yeah. I say don't call me now, I say don't call me now, 'cause I'm better off without. I say don't call me now, I say don't call me now, I say don't call me now, 'cause I'm better off without. You don't just have somebody else, you don't just have somebody else, you don't just have somebody else, yeah. I know, I won't go back to before. I won't go back to before, no. Don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down, yeah. I say don't call me now, I say don't call me now, 'cause I'm better off without. I say don't call me now, I say don't call me now, I say don't call me now, 'cause I'm better off without. You don't just have somebody else, you don't just have somebody else, you don't just